Everything for me chamo. Medamosi. Say emre nyina no munyamre. Na mo hwe me videos. Na mo bensu bebre mo frɛ me. Na mo de ma dwinkyerɛ ediba. De bia se ne meka no nyansa ene ba akofo etimu. Ti bibi na ho no se enkoyi a na otwema dwen susu a mesesa na me de akɔ ne esefata no. Medamosi. Ni di kan enano me mamo update about near course so and anamwa yetu say nyame ya adoma Sammorduah a man the lawyers a twere baye ebesre say court we man mre na report respondi court nso edimano a court nso akọ break the sentence ye beba on the October 28th the sanity the more still a mother so frere na mo bisa dia na ye no mesremo a the contempt hearing no ebeba so on the 28th of October say dia first no also on TV no say anya dia obeba court say dia wama ne lawyers aba besre say court manemre court amanemre e dia court 28th ntisana enotie ebenom so frame me about the Sampa market send ye mekaye no. No one is against development in principle. A suggestion and a buy near the culture wom say. Nananim trumopo, our munya ye, etimi huno baby a sampa, Bobia ne baby a sampa wono, and omuja sasia, a walkwa, as I say, a deep market in the coho. Nemum, or moi to me abedi woman samo, I hear the DC, and any MP. Any NDC mpanyine fo a omo Ghanaian North any Sampahene any regional minister any Sampahene si debi yembubu dada no na yensi omo reasons a omo ma ye mu nyina motiye but send ye na omo sha ase a na omo pese omo ye ne say there will be a resistance no more can say oh manson ne nneoma bi wo ho enti ye relocate omo di kan ka say manson ne yi be wo di a omo de be koguka masabi say ye kusini wo municipal okura na asaso ne da so ye na Gyafla ne dia ti bebi o mbesi ne bia no we don't have any problem with it but ye na ye can say for prudent management in our resources no enka omo kusini wo bebi a nananoma de market no no munya mre se ne be ya pressure bia emma won so na dwadefo no ekoso a edidwane wa ha no mo feel say they have the political power. They have the political power as at now. Let's allow them to do whatever they want to do. Mrepamono yenim se niye ese se fatano ebe ye juma. Se aye die obi atime ye ni opeso wo ye. But the the traditional power na ewo no will be exercised for the right thing to be done. Ntiye ye mpa iboni say the government will release money. Send ye beya omitime wie project nentem na dwadie a ekoso wo kwa eye sampa ne nyina so no na ye ntutu nase na ye nua maanom ye maamenom ye ofasenum omadwuma omo ye na etimi akwa animu ema obi atimi aye n'adwuma ema na so ani enti ye mpa ebono no whatever influence nso a na na betimi aye behind the scene na yetimi awie project no on time. Send ye beya emfa problems be ma emese nipa adwuma ne ne keka ho na ye beya because him say baby o makono ensuo to a ehwo nyina beya ateche ne ne keka ho but ahoye anti no because no mu feel say they cannot do anything about the traditional power na ababedi na Gyafla nsa no political power ye omudia they say enti no omu pe eno omudi beye but send ye de bia memeka no o say wo wofom na office obi de ntokwa ebre wo afo no mu a enso so ne so because wo nim say wo nuoma ene besai sanso na Gyafla sampa ene ne bibia wo mu bia ye ne dia enti say office ne anamo a enkrofo bi tu no wo motremopɔ ne we ya omma omotremopɔ no emma ho emma ye meka say sampa nju ye esese na etie dia ene ye di kɔ eye ebunofo kakra bi enya abunofo no nyina ho ebunofo kakra bi omo agenda as be play by the regional minister
the DCE Sammorduah ene Domahene saa nipa enan wei omagenda bi ene omo play ena sebi omanya na fanafo bi nso a omoye disgruntled ene science no they are using them a omoye ne omoye no, but we will be able to overcome all this. Intimacy obi biara obi anka na komanto ne yam na ne esesa aban ne ye bia no onye bebi a wo se bia no ne nyina kasampa ho na bebi ombe ade obi ombe bia no yen corporate na yenye bibia na sene ye be ya yenua manom ye mamenom ye yerenom ene ye ofase nom no omadwuma embreki for so long. Ye be damasi ye koswa ka kire mmebu no mo sampa moma yendwin ye dache ho mondwin mu dache ho eho hia pa se bia se ne me ka kire mo no enye tutrasem ene ye digi bibi ena tutrasem nso ntimi nsesa bibia sampa enkomyasem ne ye se nam amamre kwan so amane kwan so mayeye no yakan wie ne yesu sa enam Ghana mraso nso no yakan wie eho ensem kakra bi aka ene ye san nam Ghana mraso ne yedi aka enti so obi ebetimi adada wo se ye betimi anya ohene bi apart from Nana Gyafla na ye ntro na ne pakro no already the judgment of the High Court. O kind the High Court judgment na mo amunya bi no mompe na obi nkan bi nkyere mo. So it was well written na abehunu se sampa nkonya asem ya kan wie ne aka nyina ye yibi ena ne ya kan wo sampa nkonya asem no ese ne patena se no wetimi hunu judgment no kan no wate ase yie na ate ase a that hallucination any fake promises bi ankrofo bi ye no wa behunu se nda bi entisa enye be mayo ni omaseye ene ne pakunkum enyes enu na kire se we be ma ye mom de ye nkum nipa ye nsai nuoma ba ne esese ye fa ne ye de boye na nanom japade ho ban no ye be fa amamre amane ni Ghana mraso ne ya fa na ye de aye ntemesro bi biara momma sampa asundwie eho hia mo mesre mo na no hwe ne ye course wo sampa ewi akete na yon boys afatuo ekobokro no medical cancer asem emre bi atwemu send your mu ye. That is the essence of what they will be doing. But nyina nyanka echi mesra wofo amowo sampa se mo beto mo manofo no mo twom mu ho afrisa nuoma ne mu but the mere bi ba enche pi a short possible time no sa to trasem no will not have a place in Sampa. Enti mesre wa wo ba se school no betimi akwa free SHS no aban ba ye wa hye ne kina a obi abetimi akobi se wa wo mfie no aburu enu a wo betimi akopa adwuma bi asua na etimi aboa wo na se uninam na to trasem ne ekeka ho no ene na regional minister ene DC eboa mo emam wo ye sa anuema no but ye nimpa se enche not even more than 5 months sa anuema no nyina so betwa samre no ugina bia be wo he te besre mo ase mo be jai sa to trasem no na mo dwin mo daachi ho na mo dwin mo mma mo mu bebre e wo ma mo di o maba abrabo amobo no muntimi mmọ emfa nhwe nkwada no mo behwe mu a bekọ wani mu no enam se ukwa emma wonso a wontimi ntrasa no wanhwe ya na odi wo ho akọhye kro no bomu ade a emma ade anengwase ebebra wo abusia enti abusiafo ne yami ka kire dwadefo a mo wo sampa nyina obia nka na komanto ne yam bebi a yede makọ no munni mu dwa wo ho yenim se meripamo no mu wi a mo besen aba na ma beto aso sampa nice place mo ma munni ebinom achi enka se decision bi o mu take na enyenti ne senti no wabamo abu debi da ena sebi nepa entimi nsesa nepa hyebre enne no ebi a na dwen mu be ya ne se o shaka yire ewo 6 stores enti yenko bubu
ono say stores na woko bubu no eno ntimi ma ono ommo fom because ne nhira no emfiri wo ho efiri nyame ho ebi obetimi aka so na nasama Gyafla nua manom ena ewo stores ye ko bubu eno ma ono no onhwe ase because ne nhira no any stores ne mu ne nhira no efiri ya nananom a machichiri kuro no ene Awurade Nyankopon oboye ne sente no ohwe nipa ye die ho na wo fa eno jealousy tan no nti take decision a obeha omanmu no nyina because adwira amokodwire gu ye sebi enye na nasama Gyafla sika ena na ewo market no mu ena enye memabu mesika ena na ewo ho na enye mo nso a modwire ye no enye mo sika na mbom wiase ye nyina ye sika ye taxes ena mo di pavement no ye keka ho nti wo take decision bi a take decision a edi the greater benefit bema oman no as a country na edi ama district no as German North ansa na wadwene sampa kura ho na ama sampa eni ne tumi abedi ne nsa no ho hi eye wa obetake decision bi na akire wahunu se uyeye ma ne di ha ye nyina enti oma ye wi oma bubu because meti say yes regional minister before mumbubu and omo bubu let them break it down mumbubu but mumfa wesu enkoye to trust them mumfa wesu enkoye nneoma ensem fata mumma ye nyina yemfa the lay down rules I wo ho ne yemfa nya adwuma me de obi biara si mo amoye adwuma wo sampa mo nkoso anye de bia me hye mo nkran me hye mo bo say na Sammorduah Gyafla otoso mienu a waye oye sampa manhene a memenem no na mfa to trust them bia emma na dwen mu ye die ho bibi bana basabasa ba ho a otimi dwen a wo si ebinom mo magye o kuruma o mu ye adwuma wo ho adentina enkorfo yese yi ma sa nipa yi ho akire wo na dwen mu ho na ne na be ye on follow ni ego on follow ono ni ego enye bibi decision bia na be take bia no he first and foremost think about children, women, any more amoye adwuma o sampa any timamfo o dwen mu ho ansa na wa take decision enuoma bebre wo ho a enana betimi aye ba nana dwen ko ekire ehunu se de bi me manfo ntino e ma me nyesa enuoma we na decision bia nana be take wona brabo mu nana be take concerning the sampa ene ne nkonwa sem bia no he first of all think about the welfare of the people of Sampa enwana nana be koswaye enti meda obi biara si moma yen koswa na menim se ne ye hunu ne sese ya nso no eno nso betwem ne toso biom ebenim frame me about some judgment ene ne ekeka mesremo eye nana oye temuoni a odi asem ewo appeal court judge oye appeal court judge ena wedi asem ena wedi judgment aba judgment wo ho mo amu frefre me enye se na me ba be video na ma be fa judgment no explain a kire mo mesremo mo nkope judgment to bi na mo nkan ne ye kata ne akwada no fly ne akwada no etwetwe no ho no nyina no mesremo a ono ne suku ko ne nyansa ne nim de ewo he a wono na e ba be fa judgment ne e de a kire obi mesremo a mo jai mo dwene no sebi e de hye ne nsa eno ntina sebi ne jimi no odi kwa ni mo too much no ti mesremo obi ankope nkan nana ejina amra so eno odi judgment ni bae and to feel said there is something there which is not grounded on the law baby a person odi kono na odi akoho na ube frame say eyi madwin kire ne say dia na me woka I'm a personal assistant to Nana Sammorduah Gyafla as a sampa manhene enye ne judgment a one man wo appeal as appeal court judge a panel of 3 judges enye no na member be wo anything about it you call the judicial service. The judicial service, whatever information they have on that, it will be given to you. Enti mesremo ema obi en kotagi mi en ko sendi mi se karemu sisi ono karemu no enye Ghana politics na efua nka oye non-entity enti mesremo sana eno nso wo enti meda obi biara si moma yemmo sampa so ndwe ho ban eno nso ene wo kwan so ayeye enti mesremo mo a mo pese mo hunu no kure wo mu no mo mpe high court judgment no especially the mandamus rulings no na kind court judgments are laws and rules
enti wo kan a wo be hunu ne ewo mu enti anamu bia na betu within this break no bia no ye be mama swati but whatever decision anana be take bia no or take it in consultation of nananom and the overlord of the Sampa traditional area or His Royal Majesty Otumfuo Tutu Autosumino. Nana consider first and foremost the welfare of the people of Sampa and the traditional area before or taking the decision. He doesn't take a decision just to satisfy the personal ego. He takes a decision to satisfy the inti and nananom ebe chichiri Sampa a omode Sampa shenensa. And to one yard dia ebe say Sampa sunwie. On yard dia ebe say Sampa emma ejuma. Cashew season enche beba. Say ye nyoma ebema omo omudi sika bre ye nuanom ene your fasenum emo omo ye ejuma no. They should have trust in them say omudi sika ba they will get it. Yeah, I heard the previous season na it wasn't the best that we wanted. And therefore ye nya dia ebe say the very basic economy of the town. And ti mesro bibiara mama ye nyina yen come together. Let's build a beautiful ayi. No matter whom, whatever you were supporting, maybe a time when I pray akomiano now support to Sammorduah, support to mine. Nana doesn't think about that. Sambre no na fi sa akomiano eto na na support to. But there's 2 years after say brefie. Ye wo please edima wa obetimi aboa ema ya Sampa. But Sampa as it is stand now. E won na sangwa Gyafla otosumienu. E won nsem and that is it. Obi biara oye nneoma bi te se Sammorduah ekoba ne ne keka ho bia no ye mbefa tuo ene sikan se ye kodi nachi akwakoye nneoma bi debi ade ye wo de no ye bo ho ban enti ne oye no ye hwe mramo ne ehunu ne wo ye no asotwe be ne wo mramo edi masa nkrofo mo ye sa na ye de mra no ene be ye adwuma enti mesra mo enye be mayo ene ne keka ho se me kofa sikan me twesikan wo form afatuo ene kire se me ye bema debi eno kire se me ye hufo se me ye bema dia yemfa mambre ne amande ne Ghana mramo ne yemfa ni asem eno ena nana sangba Gyafla ene na trankunwa eno no mo be ye. They think about the welfare of the area. Ti medamose ti ne na me kan nyina ne se obi biara o pe anything about the appeal court judgment on said the name asem no o pese wonya nchetremo bia apply to the judicial service. They will give you because Nana works with them and to a year juma biya they have responsibility for that and they don't call me wanting to ask me or interview me on that. Near tosum you know na ye say baby omudi asem na question ache ne nyina eka Ghana mra ne ho Nana ntimi nka say oye adwuma wo baby a wo ye adwuma no obebu saa baby a wo ye adwuma no mra so debi da ne nyina say court be ko break court be yese no eka court enhihye no mu and is part of it into omo be ba 15th October omo ba 15th October na on the 28th no matna so this sanity and enye share obi share that say we delay and odi akoshe ho debi it's part of the processes and sanity and na and yet also biom yabubu market no dear na mo worker near Kenya and say nobody is against or was against the development of the town. They be that near na ye Kenya and say any majority of the people of the town near no more Kenya and say yam found call the demarcated area no send ye be before no because we di jawaha no more put pressure on the contractor na contractor no nyamre no wonya ne kama mayen. But Omono fee said they have the political power. Omono fee said the political power is for them. And therefore, whatever they want is what they will use it for. Especially Sammorduah, Domahene, the regional minister, any the DC. Until whatever they wanted to do, you know, Omo ye send ye beya, Omuni na Nasama Gyafla find this, therefore they will use it. But we don't have a problem with that. We don't have a problem with it. As long as baby awu ye no ye Sampa, we don't have a problem with that. Because no mutre mo point and say ye be ye nneoma bi no maka say Sampa nju ye di ko baby foforo. But we won't do that. Enti ye besro bibiara. Let's cooperate with them. Let them do it. Baby e wono e nana sangba Gyafla na sase and e woso. No matter whom they decide to work with, that is not an issue for us. That is not an issue for us. What has been grounded on tradition, custom, and law
can never be changed through politics, and that we know. Tie bedamose wa banga ajasu ye forum bota nga wa yu kuringa na kape perfon le petit petun muntun le anu peki ki pe la wekesin ki pe forum bota la wekesin ape ina pe power pe yi nga pe cha ki pe pin amu na fa ponya ba jan se tabu ni yemle pe o ki kure ape ara kapin nye gbo dal ti swap available ti pe jaja fa ke koyare ti elur pa be patun mutunwa ke nye gbo wa dal ke ti anyeme ya wabana be waba ke se perpertimna wa inga jasu mo ya jasu lena bye bye.